Kitab Makripat Tok Guru Pramu bahagian 2. Kejadian diri. Adapun kejadian diri itu terkandung dalam 20 perkara, dibahagi kepada 4 bahagian, yaitu bahagian pertama 1. Jenis zat diri wujud rahasia kita, alam laut, Ruh Al-Quddus. 2. Jenis sifat diri terdiri nyawa kita, wujud mutlak ruh idapi, alam jabarut. 3. Jenis asma diri terperi, hati kita, wujud alam ruh ruhani, tubuh halus. 4. Jenis af'al diri tajalli, jasmani, wujud idapi, tubuh yang zahir. Bahagian kedua, wujud mutlak, wujud hakiki, wujud idapi, wujud tajalli. 2. Ilmu hakiki, ilmu maklumat, ilmu pikir, ilmu madom, al-asma. 3. Nur al-hadi, nurul kudus, nur hadi, nur al-bayan. 4. Suhud al-ain, suhud hadapi, khaliq al-asmad, suhud taupil. Bahagian ketiga. 1. Angin niat, angin patar, angin sarsa, angin seru. 2. Api, al-hayat, al-mujad, saji. 3. Air, ma'al hayat, ma'al kus, ma'al samsam, ma'al hain. 4. Tanah firdaus, tanah tin, arbal basir, tin sipab. Bahagian keempat. 1. Jadi ruh masripa, tubuh af'al. 2. Wadi, jadi tulang, tarikat, hati, asma. 3. Mani, jadi urat, hakikat, nyawa, sifat. 4. Manikam, jadi nyawa, makrifat, rahasia, zat. Bahagian kelima. 1. Lab alif, ucapan bagi tubuh menjaga kulit dan bulu qalbi kepada Baitullah. 2. Ilaha, alif lam ha, acuan bagi hati penjaga daging dan darah qalbi kepada Baitul Makmur. 3. Illah, alif lam alif, ucapan bagi nyawa penjaga urat dan tulang qalbi kepada arasi. 4. Allah, alif lam ha, ucapan kepada rahasia penjaga urat dan sumsum qalbi kepada Allah. Kejadian benih. Adapun asal kejadian benih manusia daripada manikam, daripada syurga, dirupakan Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada gaib. Rupa Allah jadi manikam, rupa gilang gemilang hingga 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kemudian manikam itu jatuh kepada ubun-ubun bapak 100 hari.
Kemudian manikam itu jatuh ke jantung Bapak 40 hari. Kemudian manikam itu jatuh ke hati nurani cahaya hak 7 hari. Kemudian manikam itu jatuh ta'ayun hati berupa air 3 hari. Kemudian manikam itu mertabat zat pada pinggang Bapak 24 jam. Kemudian manikam itu jatuh ke rahim ibu dengan rupa huruf alif. Kemudian manikam itu kepada alam ruh berkumpul seperti biji. Itulah sebab ia bernama manikam. Kemudian manikam bersifat, ia bernama alam mital. Ini yang bernama seperti firman Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kemudian ia menilik dirinya terlalu indah, lalu lupa kepada dirinya bila bercampur dengan darah ibunya. Maka hilanglah rupa itu dan bernama pula ia alam ajsam, yakni alam kasar. Kemudian bila sampai janji, keluarlah ia dari kandungan ibunya dan hilanglah rupa yang dilihat, maka menangis ia sebab suara inilah bernama alam insan. Bila akhir hayat kita dapati berdenyut pusat seperti asap serta kita mendengar ucapan alastu birabbikum, ana ma kana bima kana masa kana. Maka jawablah, ya ana la ilaha illallah 3 kali. Kemudian nampak cahaya kebesaran Allah, maka kita zikir Allah 3 kali. Kemudian kita nampak kalimah Allah, maka kita zikirhu 3 kali. Kemudian kita dengar ucapan Tuhan, ana Allah la ilaha illallah ana. Serta terus kita memandang akan kebesaran Allah, maka kita zikir Maka tamatlah riwayat kita, ruh kembali ke rahmatullah, husnul khatimah. Alhamdulillah terdiri dari alif lam ha mim dal. Alif, huruf alif itu waktu subuh. Nabi Adam alaihissalam cahayanya putih. Malaikatnya Jibril ruhani, sahabatnya Abu Bakar dan Fatimah. Keluar dari huruf alif itu 2 rakaat karena tajalli Tuhan 2 martabat, yakni martabat zat atau ahdiyah dan martabat sifat atau wahdah. Istananya di bawah susu kiri. Keluar cahaya pada dahi, kenyataan pada kita ialah mulut dan lidah. Lam, huruf lam itu waktu zuhur. Nabi Ibrahim cahayanya kuning, malaikatnya makribun. Keluar dari huruf lam itu 4 rakaat karena tajalli Tuhan mewujud ilmu nur zuhur. Istananya pada hati di lambung susu kiri, yaitu ruh mazibah. Kenyataan pada kita ialah hidung dan mata. H, huruf H ini waktu asar. Nabinya Nabi Yunus alaihissalam, cahayanya hijau kuning, malaikatnya Mikail, sahabatnya pula ialah Omar. Keluar dari huruf H ini 4 rakaat, yakni api, air, angin, tanah. Istananya pada limpa, nafsu jasmani. Kenyataan pada kita ialah bahu dan dada. Mim, huruf mim itu waktunya maghrib. Nabinya ialah Nabi Musa, cahayanya merah hitam, malaikatnya dan wahidiyah. Istananya paru-paru, nafsunya nafsu haiwan. Kenyataan pada kita ialah mata. Dal,
Huruf dal itu waktunya Isya. Nabinya Nabi Nuh, cahayanya hijau hitam. Malaikatnya Israfil, sahabatnya Ali, keluar dari huruf dal. Itu 4 rakaat karena tajalli Tuhan di Wadi Mani-Manikam. Istananya empedu dari bawah lidah hingga ke telinga. Kenyataan pada kita ialah tapak kaki. Tempat-tempat zikir pada tubuh.